بين الأسمى مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسمى مرموق، يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدوننا في كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. مسبب جلب يتي الله تبارك وتعالى o handude yettede, o handude rewede. ɗen yettama kanko Allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe, hiɗen juula e dow nelaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen seeɗo wondaneɗamo dey ko ɓe jeeyaɗo Allahu tabaraka wa taala. hiɗen seedi to wondanedema konko Allahu tabaraka wa taala jonnunoɓe. ɓe timmini ɓe yettinani en fof en hendike, ɓe acci en kañum kadi en nokku jalbuɗo. jemma muɗum no wayta wa ñalorma, ñalorma muɗum no wayta wa ñalorma, no jalbisal e ko annabajo on alayhi salatu wassalam acci en ɗo musidɓe julɓe. ɓawo ɗum ɗo mi hiwrode kon hiwrago wonande julɗo ko hiwrata musidɗo mum julɗo ko aduna, e hiwrago hertorgo tun yimɓe ɓen ko nder aljanna. allahu inni yimɓe ɓen ko nder aljanna. wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. bimana yimɓe aljanna ɓen, malaika ɓe natirana ɓe kala dambugal, jange kisal yo wonu e dow moɗon, jange kisal yo wonu e dow moɗon. ɓe hiwroroɓe ngoɗo hiwrago gandantedema ko yimɓe aljanna woni ko hewrori ɗum ɗo ko nder aljanna. musidɓe julɓe, mi hiwroriki on ngoɗo hiwrago nokku kala ko tolo ɗon hiɗon dara men musidɓe julɓe. hara hiɗen tori nde Allahu azza wa jalla arakkisata en e nder yewtere men nde wonɗen yewte ɗo woni bab fi bayani kathrati turuqil khayri. woni dambugal kono yewta en moƴƴereji ɗin no ɗuuɗi ha ko wawata rewde heɓa moƴƴere. moƴƴere wona lawol goto tun rewete fiya heɓu, no ɗuuɗi ha. ko ɗum woni yewtere meɗen ɗen. kono ɗen tori ine Allahu azza wa jalla okkota en tawfiq e ikhlas e ko wonde nge wadde kon. ɓawo ɗum no musidɓe julɓe, miɗo tori ine Allahu azza wa jalla ƴettata on onon ɓe musidɓe wonɓe e darude nokku kala ko toloɗon, o tawana on ɓe o yiɗi o manti ɓen woni heɗitotoɓe yewtere. ɓe daara ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon, ɓe ƴetta ɓe gollitira. ida musidɓe julɓe, ko wiyete dey waɗugol moƴƴereji ɗin, atondirgol moƴƴereji ɗin, ko kala bani adam no hani waɗugol ngal ɗo gollal ɓurodirgol e waɗugol moƴƴereji ɗin. ɗum dayiman Allahu azza wa jalla wiye en ɓurodiral ngal ko ɓurodirgol ko waɗugol ko moƴƴereji. o inna en wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. koye ɗum ɗo dey ɓurodirta ɓurodireɓe ɓen musidɓe julɓe. idan ɗum ɗo woni ko Allahu azza wa jalla lerɗinta en. Allah no inne wondanedema
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كلا وكو وندو ود مؤجره الله تبارك وتعالى no andi kala ko wonda wadde moƴƴere Allah wonno andi hacco jinaɗa wolna ɗum goɗɗo hacco jinaɗa wolta ɗum ɗon hacco jina hiɗa yaltina ɗum ɗon dow musidɗo julɗo laala moƴƴere ma ko wonda wadde kon ya andudey wama taf'alu min khayrin fa inna allaha bihi alim kala wo ko wonɗon wadde e moƴƴere allahu tabaraka wa taala no andi nden ɗon moƴƴere e yii nde ɓe andanteɗe mo gonɗini ha ɓe gayni ɓe inni allah wonde min gonɗini min jaɓi dina ma kan allah inni yamunnuna aleyka an aslamu ɓeno wowlita e dow maɗa yo muhammad fi tun hiɓe jebbili allah inni yo muhammad qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman allahu inni ayo muhammad wolam ɓe yoɓe accu wowlugol menen min jaɓi min gonɗini min jebbilike yoɓe accu wowlitugol ɗum ɗon ko waɗi ko allahu tabaraka wa taala duwa wowlude ko kanko nemini ko kanko jonni on balillahu yamunnu aleykum an hadakum lil iman ko allahu tabaraka wa taala woni ko woltata ko kanko woni ko nemino ndiɗo nemaji idan ko kanko jalla jalaluhu handi e wowlitugol enam idan musidɓe julɓe nemaji ɗin no ɗuuɗi moƴƴereji ɗin no heewi laawol ko jiyaɗon rewata fiyo wawu timminde moƴƴere nden no ɗuuɗi musidɓe julɓe ko ɗum ari hadith mandanteɗe ma ko aba darin jundub woni ko filli oɗo hadith musidɓe julɓe radiyallahu jalla jalaluhu qala o maki o qultu ya rasulallah wode ñande goo mari mi tawi annabajo allah min mon yo nelaɗo ayul a'mal afdalu eni nelaɗo ko gollal hongal ɓuuri moƴƴude qala ne aɗo maki al imanu billahi kone gonɗinta allahu tabaraka wa taala ko ɓuuri moƴƴude golle maɗe ko watta kon ko ya gonɗin allahu tabaraka wa taala ko ɗum allahu nodduno ɓeyto ko suratu saffi woni ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum o yi musidɓe julɓe nde ɓe andanteɗe ma allahu tabaraka wa taala noddi ɓe ya ayuha alladina amanu kono yo gonɗinɓe hal adullukum ala tijaratin on accata mi tindina on ara mi tindina on e ngeegu ngu andanteɗe mo de so yeeyi ngu ɗum tun jikum min adabin alim dande on elet muusuɗe goto kala toɓinowru ko honɗum woni o marchandise mo andanteɗe mo tun jina min adabin alim allah on ko honɗum men yeeyata tawa tun jina min adabin alim allah on ko honɗum men duwa waɗude tawa tun jina min adabin alim allah on ko honɗum men duwa gollude tawa tun jina min adabin alim allah on ko honno men duwa sifitorde tawa tun jina min adabin alim dande men lette musude allah inni aranonu ko tu'minuna billah gonɗini allahu tabaraka wa taala wa tujahiduna fi sabilihi tinnoɗon ko lawol makko noon kono tinnoɗo ɗon bi amwalikum jawle mon ɗe yaltineɗe woton yette ɓa yette jallo jawle ko jogi ɗon kon yaltine jonni ɗon bi amwalikum handi noon yette baɓe ɓe haale joni kono noon goto kala ko andira kon ko ɗum woni ko wowlete fi kala no andira yette jallo ɓe ala ɗimmo e okkitirgol allah o inni noon awa tinne ko lawol allah o e jawle ko jogi ɗon kon okkitiron ɗum noon kala wo no yettaɗa yetta ba ko jallo ko sow haɗa tinno jonnira fastabiqul khayrat adodire moƴƴireji ɗin sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lilmuttaqin allah inni atodire waɗugol moƴƴereji ɗin atodire e ɗaɓɓugol aljanna mananteɗe mo yanji makko no ɓuuri yajude leydi e kammu musidɓe julɓe atodire ɗum ɗo fastabiqul khayrat atodire waɗugol moƴƴereji ɗi musidɓe julɓe idan ɓeɗo annabajo o ɓaylandike wondaneɗe mo de ɓe landama ko gollal hongal ɓuura yidede ko allahu tabaraka wa taala nenaɗo maki kone gondinta allahu tabaraka wa taala on tumasi noon kañ kadi qaala o inni wonɗum qultu thumma ay nelaɗo ayu riqabi afdal nelaɗo ko dande honde jeyaɗo hombo ko korɗo hombo
ɓuri handude hor rinɗingol. annabajo on ɓe maaki anfasuha inda ahliha ko kin wonki ɓurki laaɓude ko ɓeygure muɗum, wa aktharaha thamanan kin wonki anantelema kadi ɓuri ceerude coggu ko maɓɓe rinɗinkin ɗon. qultu fa in lam af'al womi inni enen nelaɗo simi heɓal noon feere waɗgol ɗum ɗon mi waɗali ɗum ɗon mi ala feere. nelaɗo maki tu'inu rajula tu'inu sani'an aw tasna'u l akhlaqa. nelaɗo maki ko ya wallito wonɗo e gollude, wonɗo e ande mo wallitomo ma ɗum waɗa moƴƴere immode jikkuji labaɗi. wo qultumi inni kadi ya rasulallah ko onon yo nenaɗo allah on ara ayita in da'aftu an ba'di l amal ene nelaɗo yetelan kadi si tawi mi lowi mi wawata gollude ɗaya golla mi tawi woɓɓe no ƴewna birki mi wawata ƴewde birki woɓɓe no ƴewde sima minle mi wawata ɗum ɗon golle goo no gollede mi tenata nelaɗo simi wawata noon golɗen golle. qal nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam takuffu sharraka ani nnas jogito bone ma on e yimɓe ɓen. takuffu sharraka ani nnas boneji maɗin jogito ɗum e yimɓe ɓe musidɓe julɗo. boneji maɗin jogito ɗum e kawtal mangal. boneji maɗin jogito ɗum e julɓe ɓen. lorraji maɗin jogito ɗum ɗon. ɓay oɗo ari indi nelaɗo on tindinilan moƴƴereji ɗin kono noon si tawi mi wawata mi ala feere muɗum ɓeni sa yi goɗɗo no gollude wallitomo o indi nelaɗo si tawi no mi ala doole ko mi wawata rondade mi wallitomo ɓe maki takuffa sharraka ani nas jogito boneji maɗin ga e yimɓe ɓen wata lorru yimɓe ɓen wata lorru kawtal mangal wata lorru yimɓe ɓen jogito kala tawi ko bone mo andanteɗa mo no iwrema jogito ɗum noon haɗa hewtali e yimɓe ɓen ko ayyo bani adam jogito. jamil aywa nam idan jogito e kala none ko jogitiɗa e boneji e yimɓe ɓen haɗa etaki ɗum no hewta ɓe jogito. annabajo maki o fa innaha sadaqatun minka ala nafsika hare dey si tawi a jogitike boneji maɗin a hewtinali ɗum e yimɓe ɓen nelaɗo maki fa innaha sadaqa ɗum ɗon ko sadaqa mo wonɗa ittude e dow yimɓe ɓen tawi ɗum ɗon ko hoorema wonɗa e gollante. musidɓe julɓe allahu tabaraka wa taala inni en wama tafalu min khayrin yalamuhu llah kala wo ko wonɗa waɗude e moƴƴere allahu tabaraka wa taala no andi ɗum ɗon ko moƴƴere wonɗa waɗude a suuɗu allahu no andi a feññi himo andi. wama tafalu min khayrin yalamuhu llah kala wo ko wonɗa wadde e moƴƴereji jalla jalaluhu no andi ɗum ɗon hara ɓeydu. wama llahu bi ghafilin amma tamalun. allahu jalla wa jalaluhu o wonali mo weltini ko wonɗon e wadde ko. allahu inni honno ɓe yeggiti kono allahu tabaraka wa taala no windi ahsahu llahu wa nasuhu ko wonɗon wadde kon allahu azza wa jalla no windi ko fimunoɗa kon ahsahu llahu ko wonnoɗa kon sina ahsahu llahu on mo warnoɗa ahsahu llahu on mo wujjunoɗa ahsahu llahu konko bonnoɗa ahsahu llahu kono an wa nasuhu a yeggiti ɗum ɗon. kala wo ko wonɗa wadde ya andu wa inna aleykum la hafidun kiraman katibin yalamuna ma tafalun. kala wo ko wonɗo wadde no e moɗon malekaɓe reneɓe ayneɓe anduɓe kala wo ko wonɗon e wadde hiɓe winda tum hiɓe winda tum ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. konngol yaltita bani adam si wonano ɗon raqibe atib hiɓe winda tum ko moƴƴere hiɓe winda tum ko bone hiɓe winda tum hiɓe winda tum hiɓe winda tum. bani adam wattan yila ko ɗum allahu azza wa jalla inni o faman yamal mithqala dharratin hayran yara. kala wo mo andanteɗa mo golli ko fota wa abbere dharra e fanɗude
immorde e moƴƴere so maayi o hettay so maayi o hettay wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah kala wo golluɗo ko fotata abbere dharra e moƴƴere yo habbito jalla jalaluhu yoɓitemo jonnamo ha timma ɗum inchallah on inni wondanedema wala tadiru wadiratun widra ukhra waɗowo bakkatu wotta bakkatu ha o raɓane goɗɗo ko lala ko waɗɗa kon ka antum woni ko hettata kama tudinu tudanu kono golliɗa noon ko noon yoɓirteɗa kama tuinu tuanu kono wallirɗa noon jiyaɓe ɓen ko noon ɓe wallirtama kama tarhamu turhamu wono wonɗa e yurmorde noon jiyaɓe ɓen ko noon ɓe yurmotoma kama tasra'u tahsudu wono wonɗa e remirde noon musidɗo julɗo kono woni ko soñirta ko wonɗa e remude kon kama tudinu tudanu kono wonɗa gollirde noon kono wonɗa yoɓirte kono yoɓiteɗa yo allahu azza wa jalla arkuso en gollugol ko yiɗi o wela o danden e faljereji o yafano en o wona ballo o wallito musidɓe julɓe idan se ndaari annabajo alayhi salatu wassalam ɓe makanen e hadith goo mantere makadi he joni ko ɗo wiyeteɗo abou dharrin radiallahu anhu filli ɓe maki o anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala nelaɗo allah o maki o yusbihu ala kullu sulami min ahadikum sadaqa nelaɗo maki o ñande fine bimbi tawano waɗɗi goto kala e monde ittanta wunjere muɗum sadaqa ko woni wunjere kala ko heltoto e bani adama helto fonto kala ko tawi heltoto koyɗen ɗum ɗo fof ko e wunjere yo andu no waɗɗimo ñande wo ñande nde o ittanta ɗum ɗon sadaqa yo musidɗo julɗo ɓe maki noon wo fa kullu tasbihatin sadaqa kala konngol ko bani adama duumi no enna subhanallah subhanallah yo andu mo ittude sadaqa ɓe maki wo wa kullu tahmidatin sadaqa kala konngol ko bani adama woni e wolude alhamdulillah alhamdulillah ɓe maki sadaqa tun ɗum ɗon ko sadaqa ɓe maki wa kullu tahlilatin sadaqa ɓe maki wa kala konngol ko bani adama jooɗi la ilaha illallah la ilaha illallah harno nayo ino la ilaha illallah la ilaha illallah ɗum ko wiwɗa ala rewe teɗo kallah la ilaha illallah ayne la ilaha waɗa nafyu ha gayna adda ithbat illallahu harana ilallah sa inni ilallah addi harfu jarrin harful ila an ko wiɗa ala rewe teɗo kallah la ilaha ala rewe teɗo ilallah faade kallah na ɗum de ayi ay woɓɓe no inna la ilaha illallah na noon si ɓe yi tun hunde waɗi la ilaha illallah ala rewteɗa faade kallahu wona noon de ko la ilaha illallah illallah a waɗe shidda laamu on woni illallahu ena musidɓe julɓe koye allahu azza wa jalla arkusen hawrondigoy ko yiɗi o wela ko musidɓe julɓe hidan noon hay joni annabajo on ɓe maki wo konngol la ilaha illallah ya andu ayyo oɗo jeyaɗo ɗa ittande ɗum ɗon kañum kadi sadaqa ayyo musidɗo julɗo ɓe maki noon kañum kadi noon wondanedemo dey wa kullu takbiratin sadaqa kala konngol ngol wonɗa wolude allahu akbaru allahu akbar ɓe maki woɗa windanede ɗum ɗon kañum kadi honɗum sadaqa ayyo musidɗo julɗo ɓe maki noon wa amru bil ma'rufi yamilgol moƴƴere kañum kadi ɗum ɗo yawa famude sadaqa ɗum ko sadaqa wa nahyu anil munkari haɗugol ma ga e bone ko añina ɗum noon sadaqa ɗum ko sadaqa haɗugol ma ga e bone ɗum noon kañum kadi sadaqa ɗum ko sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uha min adduha wo hino yonama ɗiɗo fof darɗe ɗiɗi ɗe bani adama on ruƴƴata woni duha waktu wa duha on si hewti woni enen ko wiyeten ɗon waktu walluwa on ɗon waktu woni vers 9h-10h nangen ƴellitiki yo ƴellitaki yo feeno ɗon on togi salligo ha moƴƴa
ara ruƴƴana allah on darɗe ɗiɗi ɓe maki wo yujzi'uka an dhalika darɗe ɗiɗi ɗeɗo si a juuli no yonanama ɗiɗo sadakaji fof ittanama sadakaji ɓanduma ndu fof musidɓe julɓe ñande goo nelaɗon alayhi salatu wassalam ñande ɓe yawno ko nder aljanna ñande jibril aranno ari tawi ɓe waali ɓe ɗani jibril ƴetti annabajo sallllahu alayhi wa sallam ƴawdi ɓe kunɗo kullu wiyete kum buraq ɓe immiɗon ɓe yehi baytul maqdis ɓe immini annabaɓe ɓen allah on findini annabaɓe ɓen mayno ɓe fo immi soffini allah annabajo sallllahu alayhi wa sallam julni ɓe darɗe ɗiɗi ɓe gayniɓe julnude darɗe ɗiɗi ha ɓe gayni musidɓe julɓe annabajo immi ɗon ɓe yehi ko allahu tabaraka wa taala ha ko ɓe yaadi ɗon e jibril ha jibril inni min an yo muhammad mi wawata feƴƴude ɗo simi feƴƴi ɗo fi an lannayyi simi iwile ga ko ɗo mi wawata haalude an yo muhammad haɗa mi wawata feƴƴude ɗon haalu ɗo goɗɗo goo kañum kadi arante joni nelaɗo darino habbi goɗɗo goo kadi iwri dow inni ka yo muhammad arumay dow allah on habbi ma on ɗon inni min kasi mi feƴƴi ɗo fi an lanni ko dow mi wawata iwde ko ɗo mi haɗata annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴi ko jibril wawata feƴƴude ɓe feƴƴi kañum kadi ko oya hikkoɗo dow wawata feƴƴude kamɓe allah o nemini ɓe feƴƴugol ɗi fof kamɓe annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓeɓe hewti ha ɓe tawi allahu tabaraka wa taala ko hewti ɗon ko honno ɓe ko feƴƴi ɗon ko honno ɓe hiwloriɓe ko honno ɓe ari ga ha ɓe woɗɗiti seeɗa yehi ha annabajo hiɓɓi allahu tabaraka wa taala ha noon fa kana qaba qawsayni aw adna yerɗum ɗum fof ko heeɓi ha allahu azza wa jalla humpiten annabajo ko honno hiwloriɓe maɗum annabajo humpiten tahiyatu lillahi on ɗon noon ha gayni ɓawa ɗum ɗon noon kañum kadi ɓe farli e dow maɓɓe julɗe ɗen nelaɗo immino yahude ko nder aljanna visite aljanna o ndaara aljanna o nelaɗo ɓayi noon ɓe yeehi ndargo aljanna o ɓe nani hito teppe no seppa ko nder aljanna ni no yaha nelaɗo tuɗinowru ɓe jenti teppe ɗen hino yaha hino yaha hino yaha hino yaha nelaɗo ngalɗi ko hombo woni ko nder aljanna ga tako min woni duwaɗo atagol natugol ko nder aljanna mais ko batte teppe hombo mi jenti ɗum ni annabajo lanni ene ko batte teppe hombo mi jenti ko nder aljanna ga sahaba ɓen inni ko o woni bilal ɓe inni allahu akbar bilal naatino ko nder aljanna mo seppude ga mo ko aduna nelaɗon ɓayi ɓe iwi ɗon ha ɓe gayni ɓe hewti ko leydi ɓe inni wallela mi yiiɗe bilal miɗo humpa bilal ɓe ari hewti ɓe inni bilal subhanallah miɗo iwri ko nder aljanna ni mi nani hite teppe ma ko nder aljanna mi famani bilal ko gollal hongal wonda e gollude ha tawi an a naati ko nder aljanna hiɗa kaduna ga bilal inni min de manda golla komi woni gollude baadi noon mi salligota ko salligande si wona mi ruƴƴe darɗe ɗiɗi kadi kanko kadi o fukkatano juulugol walluwa on o juuleno mo sayi wo sayi allahu akbar bilal adi nina ko nder janna teppe ɗen no nder ton ndenne bajo naati ko nder janna nani hito teppe bilal on ko nder janna ko ɗo si allah inni o wonde nedemo dey man amila salihan fali nafsihi kala on no mandanteɗe mo golli ko moƴƴi yo waw famude ko hoore makko woni e gollande de wona goɗɗo goode wala tadiru wadiratu widira ukhra a waɗata bakkatu raba goɗɗo de ko moƴƴere waɗuɗa hi ko fi hoore maɗa yo musidɗo julɗo ko bone mbaɗɗa hi ko fi hoore ma wonɗa e gollande goto kala yo naɗa ko woni e gollande kullu nafsin bima kasabat rahina allah inni kala wonkil koki faggiti ko koki golli ko tiginde makkum ko ɗum oya inni wo abisaqal erberi wo sujinta biha wa anta laha muhibbu fa kayfa tuhibbu ma fihi sujinta woɗa yiɗi aduna
hiɗa yangano aduna wo anda soka e nder toon da yiɗi toon da haɓɓiti a wuura e ɗon a fototo ko de ko sokaɗa ɗon wo ene ko honno yiɗirta e ko sokaɗa fa kayfa tuhibbu ma fihi sujinta ma yo musidɗo julɗo watta yiɗa moƴƴereji ɗin e joni serali hino heewa noon annabaji ɗon ko ɗum ɓe maki hadithi ɓe maki e muɗum wonnede mauridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasin a'maliha al-adha yumatu ala at-tariqi wa wajadtu fi masawi a'maliha النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه المسلم بماكي ووندنيد مدي ويبتنا ما ادو ان غول جياب ام بن وني غول مفتي ان من محمد ويبتنا ما يسو ان مويريجي دين e bonɗin fof mi tawi noon wondaneede mo nde no jeeya e ko ɓe heɓirta moƴƴereeji ittugol lorraaji ɗin ko laawol ɓe yi'ey lorra wum pontiri no ko laawol ɓe itta bareeru no maayi ko laawol ɓe ittandu ɓe accataandu ɗon ndu ɓuuta ɗon ndu fetta ɗon gilɗi yalta ɗon yimɓe uroo ɗon hoccorooɓe ɗon nawna hoccora feƴƴoree ɗon lorrotooɗo lorro ko laabi jelu arɗen tawɗen e laawol bareeru no waali maayi yahuɗen janngo tawtuɗen ɗum ɗon faɗɗe janngo tawɗen ɗon nagge kañum kadi men waalo maaya mbeewa waalo maaya ɗum fof kullum waalo maaya takko laawo tawa ɓaytu jiiɓi jommum sottinta acca ɗon musidɓe ɓen lorro e ndiɗo luuri julɓe ɓen kañum kadi yi'a woɓɓe kañum ken hala ko ɗon hoɗi yi'a gooto wakkilota ko yawgol asa ngayka udda ɗum ɗon fi wota luurini lowru hay gooto rewɗo ɗon wo koyo tammu kinal ha feƴƴa woɓɓe nokkare muɗum nawnaare nena ɗon alayhi salatu wassalam maki wonon no jeeya e moƴƴereji ko bani adama heɓata kon woni honɗum ittugol mo lorraji ɗin ga e ngol ɗo laawol yo musidɓe julɓe ɓe maki noon kadi mi tawi e boneji golle ko ɓe gollata kon e muɗum haray dey ko nennitagol ɓe surrugol ɓeɗo fureji ɓe andanutedema kañum kadi feƴƴini ɗum noon kañum kadi hanasi bani adama so maayi tun haray koye o surroye fil haali thumma amatahu fa aqbara ma ɗum yimɓe heɓa fure ɓe jooɗo e wullugol mo wulla ha feƴƴintina ari e hadith mandantedema musidɓe julɓe annabaji on alayhi salatu wassalam ɓe filifay so ɓe maki wo anna unasan qalu ñande go yimɓe go mottodirnoɓe ari ɓe tawi nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni ya rasulallah ko onon yo nelaɗo allah on ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم وكذلك إذا وضعها في الحلال سبجول أولو حديث بماكي ووكو يمبغو متوليرنو داري بتاوي النبي صلى الله عليه وسلم نتولي بإني نلالو جون جاولي للنبي baraji ɗin fof kala wo ko okkitirta ko kamɓe woni okkitorde men ala ko men okkitira men heɓa e baraji fof ko kamɓe woni nabude nenaɗo maki ene awalaysa qad ja'ala allahu lakum ma tasaddaquna bihi ene
kedi onon kadi Allah on waɗanali on ko golloton windane ɗon on itti sadaka. Sahaba ɓen fof ngalɗi ko honɗum woni ngal gollal ko ɓe gollata tawa kadi kamɓe kadi ɓe itte sadaka. nenaɗo maki inna bi kulli tasbihatin sadaka, kala konngol subhanallah on windanama sadaka. wa kullu takbiratin sadaka, kala konngol kabbirangol kadi on windanama sadaka. wa kullu tahmidatin sadaka, kala konngol alhamdulillah on windanama sadaka. wa kulli tahlilatin sadaka, kala konngol la ilaha illallah on windanama ɗum noon sadaka. wa amru bil ma'ruf, yamirgol kañum kadi moƴƴere on windanama sadaka. wa nahyu anil munkar, haɗugol ga e ko boni kañum kadi dey yon andu on windanama ɗum noon kadi sadaka tun sadaka. wa fi budui ahadikum, hay e goto e moɗon ko arata hunta haaju e ɓeygu makko, rendida haaju e sonna muɗum, nelaɗo make sadaka tun, ɗum ɗon ko sadaka. ko arata yiida e ɓeygu ma a windante honɗum sadaka. sahaba ɓe ngalɗi inni ya rasulallah a ya'ati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. enene laaɗo goɗɗo e amen ara e ɓeygu mum, rendida e ɓeygu mum, hunta haaju mum e ɓeygu mum, o windane ɗon kadi o itti sadaka. nelaɗo maaki ara aytum ene yetelan law wada'aha fi haramin, si o gorko muññanoki ɗan ndiyam makko o jogitiɗan o yehi o waɗoyiɗan e ko harmi, ene yetelan akana alayhi wisr, ene o heɓeno bakkat. ɗum noon hayso ɓe wiyali hi no laaɓa o heɓe bakkat. ɗum ɗon deƴƴugol ngol tun ɓenne alsukutu jawabu, wo deƴƴugol ko jababu ye. idan ɓe maaki fakadhalika, ko wana noon ida wada'aha, si o muññike ndiyan makko ɗan, tuuyo makko on, faale makko on, o waɗoyi ɗum fil halali ko dagi, kana lahu ajir, o windante kay baraji. ibnu uthaymin maaki ko sharhugol oɗo hadith, ɓe maaki wo al adatu inda al ulama tanqalibu al aada ibada. ɓe maaki wal ibadatu inda al juhal tanqalibu al ibada aada. wo ko wowa kon yarugol ndiyam, yahugol hurgo, seppugol, jooɗagol, fowtogol, pompugol, dogugol waɗa sport, ko wowa ɗum ko al adat. wo noon ɗin ɗo e jomiraɓe gandal ngal, janguɓe faami ɓen, wo ɗum ɗo wontanayɓe ɓe rewde allahu tabaraka wa taala. si ɓe ko hurgo ɓe windanede baraji ɓe rewde allahu tabaraka wa taala. si ɓe yiidude ɓeygu maɓɓe ɓe windante baraji ɓe rewde allahu tabaraka wa taala. bal haysi ɓe dogude sport ɓe windante ɗum ɗon, bal haysi ɓe jooɗike dow jullere ɓe windante ɗum ɗon. ɓe maaki noon farillaji ɗin eɓe janga ɓen, ɓe heɗaki ɓen, faama ɓen, farillaji ɗin wontaneɓe aada wowigu. ɓe juulay ha ɓe gayna ɓe ala baraji, ko waɗi ko wowigu. ɓe jangay qur'an ha ɓe gayna ɓe ala baraji, ko waɗi ko wowigu. ɓe okkitire ha ɓe gayna ɓe ala baraji, ko waɗi ko wowigu. ɗum andi ko honɗum serti innama al a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. no wodani kala bani adam ko anniyi kon, no wodani kala bani adama ko yoɓete ko anniyi kon. si tawi o karama kojoɗa, o janguɗoɗa, nde o yahata ko hurgo o anniyike mo yawde ko hurgo o itta o lorra, o wawa yaltude ko yaasi, o heɓano o rewira allahu tabaraka wa taala tigiri tawa o lorraki. si o yehi ko jooɗi ko nder hurgo o mo windanede baraji mo rewde allahu tabaraka wa taala. on faami aadaji ɗin no yiltito e karamakoɓe ɓen, janguɓe ɓen, ɗum wontane ɓe honɗum wonɓe rewde allahu tabaraka wa taala. ko wona noon kañum kadi o to woni farillaji ɗin mo janga faamali on wontanayi mo aada. ko waɗi oɗo o ina noddinama yo wiya o juula tun moodi fiɓeɗo juuli maɗum yo juulu tun ɗum no taw ɗum tun. musidɓe julɓe,
julde nden koko allahu tabaraka wa taala rewite ko ya anniyo rewirde mo ɗum ɗon hara wona ya watto ɗum jogittoɗa ɗum wa'aɗi to ande ko vendredi ha koye mi change mi ɓorno mi urno mi yaha mi juulani tumi mata simple lala koye wondugol e anniye yewgol totta farilla mo allahu tabaraka wa taala farli on e dow maɗa an yo oɗo bani adam musidɓe julɓe idan waɗugol moƴƴireji no heewi ha ko ɗum neaɗo maki o kullu sulama min annasi maɗum la tahqiranna min almarufi shay'a walaw an talqa al akhaka biwajhin taliqin musidɓe julɓe neaɗo maki moƴƴere si a wi'ama to ndeɗo hunde no moƴƴi wata yawito la tahqiranna min almarufi shay'an wata yawito e moƴƴere hay e hunde ɓe maki walaw an talqa akhaka hay si tawi kone hawrata musidɗo ma on bi wajhin taliqin e yeeso hentigo e yeeso jalbugo yi'amo tun mosanamo jalanamo akkiyamo ɗum andi wawugol gollidugol e jama no landi an hoorejo gollidowo e jama on taw ka neɗɗo uddiɗo on famoditta yo taw ka neɗɗo udditiɗo welɗo wowodirgol welɗo naɓodigol neɗɗo yaajuɗo ɓernde wawuɗo ronditade ko waɗi noon si a ardike a hekkike yeeso tun a yaajali ɓernde yahata a hikkike yeeso a wawali muñade yahata a hikkike yeeso a wawali waɗude doy an e jama on yahata idan fala budda nde wonata neɗɗo udditiɗo nde wonta neɗɗo yaajuɗo ɓernde ko ɗum waɗininaɗo maaki no jiya e sodaka nde hawrata musidɗo ma on tum mosanamo akhi assalamu aleykum dala ton iɗon e jaam machallah akhi wayndiriɗe harada iru ko suudu sonnama no seruma dépense uji ɗi hiɗa futori ɗon hoccunaran kufunum yalta ko dambugal tun hawra e weldima assalamu aleykum akhi onno wayi ɗon e jaam tawa ɓerden fenno hino luubo nam kono oɗo o bonna oɗo o waɗama o wi'ama o waɗama hentanomo wona an e oɗo kono an si tawi ko heɓɗa konngode suuduma ko ɗum faltoɗa ittude ko yaasi haray moƴƴa ustade en kadi haɓidi e feɓɓe ma haɓidi e sonna muɗum nder yalta yaasi itta ɗum e feɓɓen ko daraji ɗum waɗtake ko an e sonnama haaɓi ko an e sonnama mettodiri wona an e ɓiɓɓe yimɓe ɓen yo ustade en ko daraji wona ya yalto hollaɓe on ɗon mettede laala musidɗo laala ɓeɗo ɓe bonna ko ɗum nenaɗo maki no jiya e ittugo sadaka nde hawrata musidɗo ma on e yeeso hentigo idan musidɓe julɓe ko ɗum waɗi nenaɗo on hay joni hino lerɗinen e waɗugol moƴƴereji ɓe maki o kullu sulama min annas alayhi sadaka kulla yawmin tatlau fihi shamsu ɓe maki wo kala wunjere bani adama nane wowli kala wo ko heltoto e bani adam no waɗɗimo nde o ittanta ɗum ɗon sadaka ñande wo ñande no waɗɗi nde o ittan ɗum ɗon sadaka nenaɗo maki noon mi hollama ko lawol hongo rewata fiya wawu ittude sadaka on tawa ɗum ɗon tampinalma si ala feere ɓe maki o wondanede mo dey wa tu'inu rajula ɓe maki o wa tu'inu rajula fi dabbatihi wallitoɗa bani adama on neɗɗo on e mummunte makko on fatahmiluhu rondoɗamo ƴawnamo ko otowaɗo wone ƴawde ƴettamo ƴawnamo ko pucco wone ƴawde ƴettamo ƴawnamo ko mbabbo wone ƴawde ko ngelawba ko hondugo wone ƴawde ƴetta ƴawnamo musidɓe julɓe ɓe maki noon aw tarfa'u lahu mata'ahu ma ɗum ɓantanamo dongal ko jogiti kon rondanoɗamo hewtinanamo ko o fokkiti toon ma si tawi ko wonɗo e fawde hewtinamo ha o gayna e fawde ya wawa famude a windante ngal ɗon gollamma sadaka ɓe maki noon kañum kadi dey mata'ahu wal kalimatu tayyiba sadaka konngol labangol ko sadaka
oɗo ala tawa ma ceerno en ɗon e jaam nalaga awa haray dey gallanɗen fenɗo no satti dépense ala no muusi kono ara men tori kon surre men ko marɗon hokkoron men alaji en ceerno en ko ande mon ko ande an en mbaɗum ɗo ma pinilan mi jogitaki fenɗo en basimi heɓeno mi jonneno kono mi toriki Allah on yallah okkoron embo yallah okkoron ande woli ko ngu labaɗi o yalta yaha no tanƴini heɓi duwa no hooli duwa ma waway jabade o heɓe joni kono usade ma ceernen okkoreɗan ɗo hirade kare dey 2 jours saggena kare koni mudi onon kadi ɗon tori ha kala ko goɗɗo yi on ɗon toro tun mais na ɗum ɗo Allah o yemiren wona ɗum ɗo Allah o mantiri annabajo makko wona kañum kadi ɗum ɗo annabajo yemire musidɓe julɓe koyen wonu yimɓe yaajuɓe ɓernde yimɓe okkitireɓe ko jogiti kon ko ɗum waɗi koyen wowlu konngol moƴƴugol si tawi bani adama on heɓali ko okkitira yo musidɗo jullo ko ɗum si annabajo maki o wondanedemo dey wal kalimatu tayyiba konngol kañum kadi de labagol ngol yo waw famude dey ɗum ɗon kañum kadi haray o windante o itti sadaka kañum kadi musidɓe julɓe e muɗum idan bani adama on ko yo wonu neɗɗo jikkinotoɗo e ɗum ɗon kañum kadi ɓe maki noon kadi wabi kullu khatwatin tamsiha ila salat sadaka kala taɓande ko wonda towde teppere ma tippa yaha ko julirde ya wawa famude ɗum ɗon la windanede honno sadaka toon sadaka yo musidɓe julɓe ɓe maki noon kañum kadi wo ko an yo bani adam ya wawa famude watu mitul adha ani tariqi sadaka hila itta lorra ga e lawol ngol ya wawa famude ɗum ɗon kañum kadi dey a winnante sadaka keren yiyalo o ya bani adam wonnoɗo e yawtude o ari ha e tumbere lawol o tawi leggal molanangal no iwi dow heeli elti lawol ngol tawi yimɓeɓe ronku heɓude no feƴƴira arɗo wo koyo takkoyo hoota kañum kadi ha tampa seppoya nangue no wuli o suka yiltiti ha ko maɓɓe o ƴetti tenirde e busare o arti o soppi leggal ngal ha ngal woni kunte o itti leggal ngal o ferti lawol ngol musidɓe julɓe lawol ngol henti jama on joni watti yaha ara lawol ngol ko ɓe wattuno yaha ara lawol ngol oɗo suka ñande o gayni fertade o waali o maayi ɗon ɓay o fettike lawol ngol o waali o maayi ɗon ɓay o waali ko maayi allahu azza wa jalla naadirimo aljanna sabu konko o ferti lawol ngol tum idan noon no jeeya e gonɗinal kadi e geɓe gonɗinal ngal woni ittugol lorra ga e lawol ngol innuɗen noon kala ko tawi lorray hino e dow lawol ittu ko ɗum se ndaari ulamaul fiqha woni alfuqaha kamɓe ɓe jaɓa bani adama nde yahata hibba yaha hurgo tosoko nokku mandanteɗamo hendu nun ko ɗon iwɗata ardaga ɓine ta yaruga hurgo tosoko ta yaw toon kañum kadi hurgo molanago yaruga hana si hendu nun ƴetti ko toon nabirta kono yaha joɗoroɗaɗa noddina ha gayna acca ɗon salli en hendu nu rondo ɗum ɗon addaga jonna yimɓe ɓen ɗum waɗetake bani adam koyo renta ɗum noon ko ɗum waɗi karama ko ɓen kamɓe ɓe jaɓa ngal ɗon gollal nde bani adama o waɗata ɗum ɗon yo musidɓe julɓe idan ko ɗum annabajo maki al imanu bid'un wa sab'una wa bid'un wa sittuna shu'batan aw sha'batan فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ɗum si annabajo alayhi salatu wasalam maki wogon ɗinal ɗum ɗon ko pecce capanɗe jeɗɗi ma ɗum capanɗe jeɗɗi e jeego ɓe maki noon ko ɓuuri mawnude muɗum ko nde bani adama inata la ilaha illa llahu o jaɓa ɗum ɗon o gonɗina o ko konngol ko gollal ko kuuɗe o wa adnaha kañum kadi ko ɓuuri jasude e gonɗinal ko wontiri le kon fof imatatul adha ko ittugol lorraji ɗin ani tariqi ga e lawol ngol ɓe maki noon wal haya'u no kersa shu'batun min al iman
no jeeya e geɓal gonɗina ida musidɓe julɓe ko honno fameten e oɗo hadithi ko fameten wonnede mode ittugol lorra e ga e laawol ngol musidɓe julɓe no jeeya gonɗinal idan no musidɗo sa ari laawol a tawi ɗon lorra a itta ɗum no yarle ko waɗɗa ɗon konko gollal ngal annantedam hino gonɗini no manki idan musidɓe julɓe wattenen yila labinen wayin ahsantum li anfusikum allah on ko inni kon si on labini tun hare yo wawa famude on labinani hoore moɗon yo allahu tabaraka wa taala arkus en timmingol waɗɗugol moƴƴereji ɓurɗi ɗuɗi ɗi yo allah arkus en haɗen raɓɓiɗinaki e ko jonnaɗen kon hare musidɓe julɓe ko haɗo wonno ko ardunoɗen e nder yewtere meɗen nden hande ko Jama TV émission moɗon gandal e faamu woni heɓowo sak juma salam salminama musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon ɗo feƴƴi e nder émission o immorde feggagol e firo feggagol e ɗengal feggagol e no jangirte farjere kala wo ko yiwɗo nge ɗuytere heɓike muɗum haɗa no iwri e min bani adam mananteɗema tagama timmali idan noon timmugol ko jomirawo allahu tabaraka wa taala heerori gandal kadi en okkaka e muɗum si wona seeɗani wama utitum min al ilmi illa qalilan on okkaka e gandal si wona seeɗani ko yer kun seeɗaw kun allahu azza wa jalla jonni en ma kun heeɗi ɗen ma kun etti ɗen rewɗen e muɗum ko yer kun ɗon wonɗen wolude ko taaliba jooɗi yeeso moɗon haɗay aqulu ma tasma'un min aldhikri wal ayati wa sallillahumma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى